Hapit na lang aba sa ampong akit king amanong siswan ding traffic signages king syudad ding Angeles. Pasik na nga ni kasiketi syudad ding sangguniang panlunsod Ordinance No. 424 Series of 2017 ang megdeklaring Kapampangan antimong official language ning Angeles City. Importante na ingaman ng suswan na abalo de po rin kaya katamong bisita mo rin. Neta pong taga-Keti, taga-Angeles talaga who chose Angeles na maging tuknangan de. Ne? Welcome tala po Keti. Importante mo po ay intindihan da po kung naning salita mo. Para po alang malilili kareng kaya katamong kabalen. Bistaman apat abanwane manibat inyang mipasariyang ordinansa, pakikwanan da kanu amas medina niyang ipan iti. Isabit dala kanu king daratang a Setyembre ring atlong dalan na traffic signages apakasulat king Kapampangan. Although, syempre, ma-manage nyo rin po because dakal po makatok ng Kelly na Pampango speaking. Syempre, ita naman po ostracized ito or wala mo, ako kaya beke, ni umingi ako Kapampangan. All the more that we need to encourage them to learn the language. But, although pati consider tara, burita mo rin ma-focus king Kapampangan kasi hindi kaya katama mother tongue. Aparte paketi pegumpisa na nening SP niting Pebrero ing pamangamit king amanong siswan ning mag-session balang tauling Martis ning bulan. Minabot na lakano king apat ding draft resolutions apakasulat king Kapampangan kareng pinasa ning sanggunyan. Kasi po yun last Tuesday of the month nening session, usually gana it's the agenda written in Kapampangan yan. At kay bat, dahil resolution, makanyan mo naman. Peg-utos na mo rin ng lokal na gobyerno ng syudad kareng mestra kareng daycare centers na gamitan niya king pamanuring Kapampangan at 2 oras king paruminggo. Huwag mag-umpisa na itang decay natin na ning meto nga society. Itang umpisa na ning akakalimwan da na yung kultura da, akakalimwan da na yung penny batanda. So, nung etamo kong buling mirasitang panahon na ito, kailangan ngayon ipa, pakasesentaya po ang anong siswan, at aliwa mo po ito yung kaya katang kultura because that is what defines us. Bistaman netong neng highly urbanized city ing Angeles. Eda pebren mabating ya ing kay ning syudad. Api ning kaladwanan niti ing kultura ampo ing kasalesayan. Inya naman Angelenyos, atin kayong kay, atin tamong kay, atin kaming kay, uling Kapampangan kami.